Obuyambale asomulemi kurwase kaunti ya Kisii na Nyamira wasemekwa kubatikana n'ekinchera kyabene kyo gukora obulemi ase emigondo yabo egati yabo kumanya amarwaire nabo igo ebisalia biri bigosalia ebimeri ase emigondo yabo. Siku ya leo tuko hapa Kisii County ambapo tumeweza kukuja kufanya mafundisho yetu haswa inaguza wana youth specifically on pest management. Na currently we have a pest ambayo inaitwa Pasha mite, ambayo ni pest ambayo bado ni kigeni sana mno, inasumbua wakulima haswa wale wa avocado. Aso kubaterana egati ya Mastercard Foundation, a company ya One Acre Fund na boigo chi company au egati yabo ya Kefis nikobona bali mikro ase county ya Kisii na Nyamira babere bakwaliganirwa ase chinsemo cha maligania a Kisii Agriculture Training Center na bono gosemikwa kubatikana na umuchando umonene oyobere ko kumanywa ase kemeri kya avocado kubaterana ase osomia bulimi mangane borwaire bwa chire bwa avocado bakora tuno mududu kurukunge Pasha mite. Pasha mite ne bichuni gete bisinini utanyare kubirona maisago kumana mone bikuria mato kurunse karabya lira mato kwana avocado yansire gutware boraini gete kurunse gabure yellow kwa yuga mataya arokana naro yellow na ndibono tari okora gasire atakere okora okora siendagira agere amatunda abamanene. Mpaka sasa hivi wakulima wanasumbuka, hawawezi jua hii pest ni nini inawatatiza, and so through the partnership tuko nayo na Mastercard Foundation pamoja na other stakeholders, that is AFA, Kefis pamoja na PCPB, we organized hii training ya siku ya leo ili wakulima waweze kufundishwa. Ngana nabo obsakura sikiumbikyo kya One Acre Fund niko bono egechuni gya Pasha mite kyabireke gukorerwa obo science na bono gutoka ase kemeri kya Has avocado ne avocado chapo tambe ekyabeno kyabireke kuba umuchando asobolemi bwe kemeri ya avocado. It's very destructive. It affects the leaves of the plant and then it draws nutrients from the plant. As a result, the plant withers, you see, because of lack of sufficient food which is made through the leaves. So hiyo ina affect sana, ikishika mimea hizi tengeneza chakula yake ya kawaida sababu nutrients zote imefanya nini? Imeweza kuchukua. Na nabo obsakura sikyombekyo nikobona babere bagukwanira kubatikana n'obyo bonke bwabere bokubekwa ase ngenje yo gutoka okubo science igoro yo kumanya kubatikana n'umuchando yobwe likonde lya Pasha mite na bwigo chinjira cyabere kikobekwa eli gutanga ebimeri bya avocado kurwase umuchando yo bore yara tosomya youths no barega kurukere wodi twareta youths babere Kisii na Nyamira basomolaga ndrete na ndabona twareta youths kaya mpango bakubwata kubwa bagaka youths abanane dote bakuruga iga na urubaje osomya abana mibande galia mashinani no urairo bororo na nyanga ki ubutangika bali abalembo itabaraja ko nyabaranga banyori afaitingia urasobulimi wa avocado. Tunataka ensure wakulima waweze kujua once wameispot, we are attaching them to this particular stakeholders, watu wa PCPB waweze kujua ni dawa ipi ambayo iko. So hiyo training wanapata leo. Watu wa AFA wanawaambia the best practices ya kuweza kupanda avocado na hata pia regulations ambayo ina revolve around avocado. Kuripoteria Voice of Victory, Iretariane Wilson Omenke.